Ka tlhamolelo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna le Tshwaefo sa Ntswelengwe re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re ketle mmogo ka tshedimosetso. Tona ya merero ya lefapha la tsa selegae Ngaka Aaron Motsoaledi o itsisitse ka ga tshwaragano ya puso le lephata la poraefete ya go tlhabolola melelwane ya naga. Tonakgolo ya Maloba ya Northwest Supra Mahumapelo a re magato a gore o ikamanya le lekoko la EFF ke maanonyana fela a go leka go senya serodumo sa gagwe. Mo metshamekong ya sejana sa lefatshe sa rugby, France ba itsisitse setlhopha sa naga se se tlang tlisanang magwafa le New Zealand ka Labotlhano. Tona ya merero ya lefapha la selegae Ngaka Aaron Motsoaledi o itsisitse ka ga tshwaragano ya puso le lephata la poraefete ya go tlhabolola melelwane ya naga ka maitlhomo a go rotloetsa tirisano mmogo ya kgolo ya ikonomi le go samagana le bothata jwa baditšhaba ba ba leng mo nageng e seng ka fa molaong gareng ga tse dingwe. O na eme bobegakgang ka lefoko ka nako eo a neng a itsise ka ga lenaane le le phasaladitsweng ditlamo tse di ka bontshang kgatlhego mo diporojekeng tse mo bekeng e sa tswang go feta. Go solofetse go tlhabololwa melelwane e le merataro e tlhanaselang go gaisa mo nageng. Lefapha la merero ya selegae le tlhalositse kgato e jaaka e siameng ya go dira melelwane gore e nne e babalesegileng, e dire sentle ebile e sa tlhanasele. Se ke go nolofatsa kgwebisano ga mmogo le go netefatsa motsamao wa batho o mo molaong. The 6 earmarked ports of entry are 1. Bait Bridge between South Africa and Zimbabwe. 2. Lebombo between Mozambique and South Africa. 3. Maseru Bridge between Lesotho and South Africa. 4. Fixback between Lesotho and South Africa. 5. Kopfontein between South Africa and Botswana. And 6. Oshoek between South Africa and Eswatini. A re ga jaana naga e na le makgolokgolo a batlhankedi ba tshireletsego kwa melelwaneng go tshwana le masole, mme ba engwa nokeng ke mapodisi a wa emang kwa melelwaneng go ralala naga. Go le jalo, seo ga sa emisa go tshela melelwane go go se mo molaong go tsena mo nageng. Tona re batla tshwanela fela ke go fetolela tsamaiso go mokgwa wa technology. The redevelopment of the ports will result in 1. The efficient cross-border management of movement of people, goods and services. 2. The improved administration of persons entering and leaving the Republic. 3. Better regional economic integration and enhanced support for the Africa Continental Free Trade Area. Projeke ya diranta di le dibilione ke semphato seo se sitseng ditsholofelo kwa godimo go bao ba nang le kgatlhego ya go tsenela lenaane le. The structure, as we said, it's a PPP. The structure may come in as a private party with at least 2 main subcontractors, a construction subcontractor and operations and maintenance subcontractor. We have set thresholds that would apply to those. Because this will be an ongoing exercise, we have set threshold for preferential procurement and professional enterprise development. Lenaane la kago ya melelwane le tla diriwa go ya ka magato go simolola ka kotara ya 4 ya ngwaga o tlang. Tona o netefaleditse baagi gore projeke e ka se nne le dikgoreletsi ko melelwaneng e le merataro e supilweng. Banka ya ditlhabololo le yona e lopile go nna le seabe ka tsamaiso le tlhokomelo ya matlole a projeke e. This project was allocated about $1 million from the SADC Project Preparation Fund for project preparation activities, which are all the enabling activities, some of which were used to pay the consultant to develop the project where it is. Afrika Borwa e sala morago dikgato tsa dinaga di etsa Zimbabwe tseo di dirileng semphato le ditlamo tsa poraefete go tlhabolola melelwane ya yone. Tlhabololo ya molelwane wa Bait Bridge ya $300 milione di le 300 e bonwa jaaka e kgolo e atlegileng mo sedikeng. Monnasetulo wa Khomišene ya Ditirelo tsa Puso Moprofesara Somarelo Afikeni a re go botlhokwa gore ditirelo tsa puso di fetolelwe go nna tsa professionale ka potlako. Seno ke jaaka naga e keteka kgwedi ya ditirelo tsa puso ya Lwetse.
Go le gale maAforika Borwa a ngongorega ka ditirelo tseo ba di amogelang go tswa mo mafapheng a farologaneng a puso le ditheo tsa yona le ka ga maitsholo a sa lolamang a badiredi ba puso. Afrika Borwa ke naga e tutugang e bontsi jwa badiri ba yona ba bona meputso e mo magareng mme ba solofela ditirelo tsa botlhe tse di nang le boleng. Mo dingwageng tsa sešweng ditirelo tsa botlhe di tlhageletse mo setlhoeng jaaka baagi ba swabisiwa ke ditirelo tseo ba di rebolelwang ke mafapha mangwe a puso. The service is very poor. Nothing is kept up to date, nothing is kept up to standards of the South African government as it should be. At the moment, I'm satisfied with the amount and level of service that we got here at the hospital. Monnastilo wa Komishene ya Ditirelo tsa Botlhe Professor Somadoda Fikeni a re ditirelo tsa botlhe di tshwanetse go bewa mo seemong sa profešene gore di nne serala sa katlego mo thebolelong ya ditirelo tsa botlhe. I wouldn't say South Africa has a professional public service. I would say there are pockets of professionalism. And it is for that reason that the country has been pushing for the approval of a framework for professionalization, benchmarking and looking at all other countries and our own context in order to make sure that this is not an exception but a widespread practice. Moitseanape wa merero ya puso Dr. Tim Make o dumelana le seno ebile o ngangile gore mathata a simolotse mo madirelong a botlhe fa bokgoni le maitemogelo di ne di kgatolosiwa mme go thapiwa ka go gobelela. When we're embarking on our recruitment and selection processes, we did not match the skills with the inherent requirements of the job. We're just employing people for purposes of making sure that we fill in the numbers. And that is where we went wrong. Precisely because you'll find in situations where a person has been appointed to a position which they do not have the requisite skills, they don't have the requisite experience. Professor Fikeni o ikanne go dira ka natla go fedisa mathata ano ga mmogo le go dira ka nosi mo magareng ga mafapha a farologaneng a puso ka maiteko a go itlhaganyedisa thebolelo ya ditirelo mo madirelong a botlhe. Komiti ya Palamente e okameng merero ya sepodisi e voutetse go tsenngwa ga molaotlhomo o tsamaisang dingongorego kgatlhanong le sepodisi IPID Amendment Bill le mororo makoko a kganetso a nnile kgatlhanong le se. Makoko a tsibusitse fa dikgakololo tsa semolao di kaile fa molaotlhomo o ka se tsamaisane le molaotheo. Le gale Lefapha la Sepodisi la re le dumela fa komiti ka tlhotlha molaotlhomo o jaaka o ntse mme dingongorego tebang le diphetogo di ka ntshiwa le go rediwa morago ga se. Molaotlhomo ono o samagana le go thapiwa ga mokaedi wa lephata leno le le kgethegileng la dipatlisiso tse di malebana le mapodisi ke gore IPID go thadiwa ga molaotlhomo ono go malebana le go ikemela ga lephata leno fela makoko kganetso a re tona ya sepodisi le kabinete ba sentse bana le dithata tsa go thapa mokaedi gona le boikuelo ja gore puso ga ya tshwanela go itshunya nko mo lephateng leno ba parlamenta ba makoko kganetso ba tsibusitse gore go retelelwa ga molaotlhomo ono ke go bona certificate sa molaotheo go tswa kwa mogakoloding wa semolao wa puso go ka nne ga dira gore o gotlhiwe semolao. Even the executive, knowing that a bill is unconstitutional, just table it in parliament. This bill is not desirable in its current form. The removal of parliamentary involvement already rendered the bill, the draft amended bill, unconstitutional. I'm not sure why are we discussing it. Le gale ANC yona ya re matshwenyego ano a ka rarabolola moragonyana. Since the correction were made, an amendment should be made towards the bill so that we move for the desirability of the motion of desirability on the bill. Lefapha la Sepodisi le dumela gore komiti e ka samagana le molaotlhomo ono mo selebong sa ona sa ga jaana ka go latela melao ya palamente. The issue of monopolizing power, monopolizing control, consolidating power. There is nothing like that in terms of what we ourselves as a ministry and as a department we want to do with this piece of legislation. Tshwetso ya go tswelela ka molaotlhomo ono e tsere morago ga gore bontsi ba ditokololo tsa ANC mo komiting di o voutele. Fa re tswela pele setlhopha sa bosetšhaba se se kgethegileng sa sepodisi se ntse se tsweleditse letsholo phuruphutso kwa ditoropong tsa Thohoyandou le Makhado
belaelwa ba le ngwe ba go kgothosa dijanaga tsa madi mo thuntshanong le sepodisi ka la botlhano wa beke e fetileng. Sepodisi se ne se lumile tsebe mme sa fitlhela babelaelwa ba thibeletse mo ntlong ya mabonobono kwa Makhado mme ga tsoga thuntshano. Segongwana se sa disenyi se golagangwa gape le dikgothoso di le mmalwa kwa diporofenseng di le 3 mo nageng. Tonakgolo ya Maloba ya Northwest Supra Mahumapelo a re magato ya gore o ikamanya le lekoko la EFF ke maanonyana fela a go leka go senya serodumo sa gagwe. O buile se ka nako ya dipotsolotso kgatlhanong nae kwa kgotlatshekelo ya Northwest kwa Mahikeng. Mahumapelo o gogetse Revolutionary Council, Themba Gwabene, Thato Magogodi ga mmogo le Lucky Kga senzoiwa e tlhole go fitlha ka mosogo le tla bueledi go sekaseka bopaki e neetswe bopaki jono la bobedi maitsiboa. Banna ba le batlhano ba pharilwe ka molato wa go bolaya motshameki wa maloba wa kgwele ya dinao ka 2014. The matter cannot proceed today because apparently the defense are of the correct view that they were only supplied with the statement of this witness, Zungu, today or yesterday, late yesterday. The accused are entitled to be apprised of the case of the state, and they are fully entitled to be given full opportunity to prepare for that evidence. So if this court allowed the proceedings to go on today, it will be committing an irregularity which will result in a failure of justice. Kgante jana re go boditse gore kgaisano ya sejana sa lefatshe ya rugby e simolola mo malatsing a le mabedi kwa France. Setlhopha sa Afrika Borwa di Springboks ke basireletsi ba sejana seno o bona ba tlile go diragatsa jang mme o tsibogile jana mo WhatsApp. Ba ke di boge ba re ba tshepa ba bua le yona e tla gae from France e tla mona Afrika Borwa di boge. Di Springboks di ntse di sebetsa hantle nako ena kaofela mme re tshepa hore e tlo re etsa motlotlo haholo selemong sena sa 2023 hape. Halala di Springboks, halala. Ga ke na pelelo ya gore re ka gapa gape sejana se sa lefatshe gonne ke batho ba reng ga ba lebile ba emela naga ka botswapelo ga se batho ba ikobonyang ba ba lebeletseng fela madi. Dine di le kalo mo gaetso
gopola gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng a jaaka X, YouTube ga mmogo le Facebook. E re pele re kgaogana le wena mmogedi o montle re go tlisitse tsa maemo a bosa le ke lebogile kgaje. ke go lebogile mmusi mme mogaetsho madume a re bone ponela pele ya maemo a bosa mo bosegong jo ga mmogo le mo tsatsing la ka moso go bontsha fa go tla bo go bulegile go ralala diporofense ka bophara mme go tla bo go thubile ka kwa porofenseng ya ka KwaZulu-Natal, Mpumalanga ga mmogo le porofense ya Limpopo. Mme re lebelele mo tsatsing la ka moso teng go tla bo go bulegile go ralala diporofense ka bophara mme go tla nna le mouane ka kwa porofenseng ya ka kwa Limpopo, Zulu-Natal ga mmogo le ka kwa Mpumalanga. mme re tswele pele re lebele digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebela province ya Gauteng Springs e tla be keme go digrata di le 20 le borataro. Johannesburg yona e tla be keme go digrata di le 20 le bosupa. mme re lebele province ya ka kwa Limpopo teng le Phalale go tla bo go le mogote ka digrata di le 30. fa Thabazimbi yona e tla be keme go digrata di le 30. mme Bela lona e tla be keme go digrata di le 30. re ka kwa provinceng ya ka kwa Mpumalanga teng Skukuza go tla bo go thibile ka kwa provinceng eo mme Skukuza e tla be keme go digrata di le 20 le bosupa. fa Mbombela yona e tla be keme go digrata di le 20 le bone. mme re lebele province ya ka kwa Zulu-Natal teng Ladysmith e tla be keme go digrata di le 20 le bosupa. fa Richards Bay yona e tla be keme go digrata di le 20 le borobedi. mme re lebele province ya ka kwa Eastern Cape teng Maletswai go tla nna tsiditsana mo mosong mme go tla thušafala ka digrata di le 20 le bone. fa Komane yona e tla be keme go digrata di le 20 le botlhano. re lebele province ya ka kwa Western Cape teng Cape Town mo mosong e tla be keme go digrata di le 8 mme e tla thušafalanyana ka digrata di le 10 le bosupa. mme re lebele province ya ka kwa Northern Cape teng Apintene go tla bo go le tsididi mo mosong mme e tla thušafala ka digrata di le 20 le bosupa. fa Kurumane yona e tla be keme go digrata di le 20 le borobedi. mme re lebele province ya ka kwa Free State teng Welkom mo mosong e tla be keme go digrata di le 2 mme e tla thušafala ka digrata di le 20 le botlhano. fa Frankfurt yona e tla be keme go digrata di le 20 le borataro. mme re konosetsa re lebele province ya North West ga re lebelela Mahikeng e tla be keme go digrata di le 20 le borobongwe. Rustenburg yona e tla be keme go digrata di le 30. mme mogaetsho ka go rialo go tswa ka magoro ga se go latlhana a re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.